Isi yose irumiwe ibintu bibaye mu gihugu cya Uganda habura amasaha make cyane kugira ngo abaturage b'iki gihugu cya Uganda binjire mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse bagize inteko ishinga amategeko, ariko kandi ntabwo ari abo gusa, hari n'amatora y'abo mu nzego z'ibanze. Abahatanye ni bwana Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda, akaba asanzwe nawe uri ku butegetsi mu ishyaka rya NRM National Resistance Movement, ndetse witwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cya Uganda, wamenyekanye mu njyana ya pop ariko azwi ubundi busanzwe nka Bobi Wine. Amatora biteganyijwe ko azaba ku munsi wo kuwa kane tariki ya 15 ukwezi kwa mbere 2026. Ni amakuru akomeye cyane aturuka mu gihugu cya Uganda, ariko nkubwira ko abantu bose batangaye. Ariko mbere gato yuko twinjira kuri amakuru, reka mbanze mbahisha make andi makuru y'ingenzi, hanyuma tubone kugaruka kuri amakuru avugwa mu gihugu cya Uganda, amakuru akomeye cyane. Reka tubabwire ko ibintu byakomeye cyane hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri kanya buri segonda harasohoka amatangazo akomeye cyane yaba ku gihugu cya Iran yaba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Mbabwire ko mu buryo bw'ishamake kugira ngo tujye kuri inkuru ivugwa mu gihugu cya Uganda, reka mbabwire ko Amerika yamaze gusaba abaturage bayo kuva muri Iran mu maguru mashya, mu gihe imyigaragambyo kandi abaturage ba Iran binubira igiciro gihanitse cy'imibereho, bagasaba ku butegetsi buvaho ikomeje gufata indi ntera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse abaturage bazo kuva muri icyo gihugu mu maguru mashya. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki 28 Ukuboza 2025. Igitangira, Amerika kandi yari yavuze ko Iran nibangamira abaturage bari kuyikora nayo izaba yiteguye kandi kugira icyo ikora. Iran yahise isaba Amerika kutivanga mu bibazo byayo, ndetse ivuga ko niyibeshya ikagaba ibitero nayo bikorwa byayo biri mu karere Iran ibereyemo batazabirebera izuba. Uko imyigaragambyo rero yagiye ifata indi ntera, Amerika mu cyumweru gishize kandi yavuze ko igiye gufata icyemezo gikomeye cyane, ariko yirinda gutangaza icyo ari cyo. Nyuma Iran yavuze ko igiye kujya mu biganiro n'abaturage kugira ngo bakemure icyo kibazo, ndetse iza no guca bugufi, ivuga ko yiteguye no kugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo kibazo. Icyakora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yashyize hanze itangazo risaba abanyamerika bose baba muri Iran kuva ako kanya, kandi ko nta kintu Amerika irabafasha kindi. Ambasade ya Amerika ikorera i Tehran mu buryo bw'ikoranabuhanga yatanze iryo tangazo, yagize iti muve hano bwangu, kandi Amerika ntishobora kubacungira umutekano mu gihe muhisemo kugenda. Abanyamerika muri Iran bari mu byago byinshi cyane byo kubazwa ibyabo ibibazo, gufatwa ndetse no kujyanwa muri kasho. Ni mu gihe kandi Leta ya Iran yashyizeho ingamba zikakaye cyane zirimo gufunga imiyoboro ya telefone n'iya internet, ivuga ko ari mu rwego rwo gukumira ibikorwa by'urugomo, ivuga ko biterwa n'amahanga. Amerika kandi yavuze abantu bafite pasiporo ya Amerika bari muri Iran bishobora kandi kubabera impamvu yo gufungwa. Amerika yaraburiye abafite ubwenegihugu bwa Amerika na Iran bubiri ko bagomba kandi kuva muri Iran bakoresheje pasiporo ya Iran. Abatabasha kandi kuhava basabwe gushaka ahantu hizewe mu ngo zabo cyangwa se mu zindi nyubako zitekanye, bakabika ibiribwa, amazi, imiti n'ibindi bikoresho by'ibanze byabafasha kubaho. Iran kandi yanavuze ko ifite ibimenyetso by'uko hari abanyamahanga barimo abakozi ba Mossad cyangwa se Mossad ya Israel bashyizwe mu gihugu kugira ngo bateze umutekano muke no guha Amerika impamvu yo kwivanga mu bibazo byabo. CNN yanditse ko kugeza ubu iyo myigaragambyo imaze kugwamo abantu barenga 500 barimo abigaragambyaga n'abo mu nzego z'umutekano, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hagati aho ngaho mu yandi makuru akomeza kugenda avuga, mabwire ko perezida w'inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi yitwa Roberta Metsola yafatiye ibihano abayobozi bakuru muri Iran mu nzego zitandukanye mu rwego rwo kwifatanya n'abaturage b'icyo gihugu. Iyo myanzuro ifashwe mu gihe mu gihugu hose muri Iran kandi ari imyigaragambyo yatangiye mu mpera zo Ukuboza 25 nyuma yo gutakaza agaciro k'ifaranga ry'igihugu. Iyo myigaragambyo kandi irushijeho gukomera, ihinduka imvuru zateje abantu bamwe gupfa, ndetse insengero, ibigo n'amavuriro na bimwe mu bigo bya leta bitwikwa n'abigaragambya bamagana ubutegetsi bwa Iran. Umuryango umwe bw'Uburayi European Union yafata ibihano abayobozi ba Iran barimo abadiplomate n'abandi, bigaragaza ko batemerewe kandi kongera kugera mu nyubako z'iyo nteko haba i Bruxelles, Strasbourg ndetse na Luxembourg. Roberta Metsola yakomeje agira ati uyu munsi nafashe icyemezo cyo kuzuza
aho kubuza abadiplomate bose cyangwa abandi bahagarariye Repubulika ya Iran kugera mu nyubako z'inteko ishinga amategeko y'u Burayi. Abaturage ba Iran bashobora kandi gukomeza kwishingikiriza ku bufasha bw'iyo nteko, ubumwe ndetse n'ibikorwa. Yavuze ko hagiye kujya kandi habona kugenzurwa ati ko abantu binjira mu nyubako z'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi ubwo basanze afite pasiporo ya Iran, hagenzurwe ko ataba akorana na guverinoma y'icyo gihugu, kandi mu gihe kandi bigaragaye ntiyemererwe kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Ibihugu bikomeye cyane birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko bishyigikiye abigaragambya kandi ko Leta ya Iran n'ibibasira bizajya kubatabara hakoreshejwe imbaraga z'igisirikare. Ku rundi ruhande, polisi ya Iran yatangaje ko mu bigaragambya harimo imitwe y'iterabwoba, abacanshuro n'abandi bafite intwaro bashaka kwica abantu, ibamenyesha ko itazabihanganira. European Union ihannye Iran mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyiriyeho umusoro 25% kw'ijana ibihugu bikorana ubucuruzi n'iki gihugu cya Iran. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi. Mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye mu nkuru yacu mu gihugu cya Uganda, reka mbabwire ko hari amakuru avuga yuko umuyobozi w'ihuriro rya Mama 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Colonel Nanga Iyobeluwo, yemeje ko Joseph Kabila Kabange ari muri iki gihugu. Mu nama yahuje ubuyobozi bukuru bwa AFC 23 n'abavuga rikumvikana bo mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ku wa 12 Mutarama 2023, Colonel Nanga yatangaje ko umunsi umwe Kabila azajya kubasuhuza. Yagize ati hano tuhafite umushyitsi wahoze ari perezida wa Repubulika Joseph Kabila, murabizi ko ari hano. Ati ntabyo muzi, ati hari umunsi tuzamuzana abasuhuze. Ni senateri ubuzima bwose nk'uko itegeko nshinga biteganya, ariko bamukuye muri Sena. Mwana Kabila yerukaga kugaragara mu ruhame mu bice bigenzurwa na Mama 23 muri Kamena 25. Icyo gihe yamaze iminsi aganiriza abanyekongo mu byiciro bitandukanye ku buryo amahoro yagaruka mu gihugu cyabo. Mu gihe kandi ari muri biganiro yari yarashinze ibiro by'agateganyo mu rugo rwe ruri mu gace ka Kinyogote kari mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Uruzinduko kandi rwatumye ubushinjacyaha butangira gukurikirana Kabila, umurega mu rukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa, akatirwa igihano cy'urupfu adahari nyuma yo guhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu no kuba umutwe w'ingabo utemewe. Nyuma ya Kamena 25, Kabila kandi yakoreye ingendo mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Kenya, aho yashingiye ihuriro ry'imitwe ya politike ryitwa Suvo le Republique Democratique du Congo, rifite intego yo gukura igihugu mu bibazo byinshi bicyugarije nk'uko amakuru yakomeje kugenda bishimangira. Hanyuma rero witwa mu Colonel Nanga muzabikorwa mutwa Mama 23 akaba rwose agira ati witwa Joseph Kabila Kabange ari mu gihugu cya Uganda. Ikaze ari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze muri aya makuru yacu mu gihugu cya Uganda. Amakuru yacu reka mu by'ukuri mbabwire ngo reka turebe mu gihugu cya Uganda turebe amakuru akomeza kugenda havugwa. Hateganyijwe amatora ku munsi wo kuwa 4 tariki ya 15, amatora y'abakuru y'umukuru w'igihugu, abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'inzego zibanze. Mbabwire ko uwitwa Yoweri Kaguta Museveni, uyu umaze n'ubundi igihe ari ku butegetsi imyaka irenga 40 ku butegetsi, yigeze kunenga ba perezida ba Afurika bagundira ubutegetsi, none arashaka manda ya 7. Abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 40 barenga bitatu bya kandi by'abaturage bose b'iki gihugu, aba nta wundi perezida bazi uretse umwe gusa, perezida Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni yafashe ubutegetsi mu mwaka wa 1986 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwariho. Kuva icyo gihe kandi kugeza ubu niwe utegeka Uganda. Ku myaka 81, perezida Museveni nta kimenyetso cy'uko ashaka kuva ku butegetsi agaragaza. Igihe amaze ayobora igihugu cyarazwe n'igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere rifatika, ari byo bituma rero benshi bamushima. Ku rundi ruhande, bamunenga bavuga ko yakomeje kandi kugundira ubutegetsi akoresheje uburyo bwo gucecekesha abatavuga rumwe nawe no guca intege inzego zigenga, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bivuga. Bivugwa ko muri iki gihugu cya Uganda hanyuma yigeze kubwira BBC ati nitwizera igihe manda z'umukuru w'igihugu zigomba kumara. Ibi yabivuze nyuma yo gutsinda amatora kuri manda ye ya 5, nk'uko amakuru yakomeje kuyabishimangira. Umwaka wakurikiyeho havanweho imyaka ntarengwa ku wiyamamariza kuba perezida, bikaba kandi byaratumye benshi bemera ko byari bigamije guha Museveni inzira yo kubura igihugu cya Uganda ubuzima bwe bwose. Urugendo rwa perezida Yoweri Kaguta Museveni rwatangiye mu mwaka wa 1944 avukira umuryango w'aborozi b'inka mu gace ka Ankole mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Perezida Museveni yakuze mu bihe Uganda yarwaniraga ubwigenge bwayo ku Bwongereza, bikurikirwa n'igihe cy'ubugome n'imvururu byatewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote ndetse na Idi Amin Dada.
Mu myaka myinshi Museveni ntiyari azi itariki y'amavuko ye. Mu nyandiko yanditse ku buzima bwe bwite yagize ati twari mu bibazo bikomeye cyane byashyiraga ubuzima bwacu mu kaga nko kwicwa, gusahurwa n'ibindi. Ntitwari dufite umwanya wo kwita ku bintu nk'ibyo by'amatariki y'amavuko. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuye muri Uganda ajya kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, aho yize ubukungu n'ubumenyi bwa politike. Ahava ashimangiye umubano wihariye n'abanyeshuri bari bafite ibikorwa bya politike baturukaga mu bihugu bitandukanye by'akarere. Izina rya Perezida Museveni ryatangiye kandi kumenyekana cyane mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi nyuma yo guhirika ubutegetsi bikozwe na Idi Amin nawe wamamaye cyane muri iki gihugu cya Uganda. Bwana Museveni yagize uruhare mu gushinga Flow for National Salvation, imwe mu mitwe yitwaje intwaro yafashijwe na Tanzania mu guhirika Idi Amin Dada. Idi Amin yari azwiho gukandamiza abatavuga rumwe nawe no kwirukana abanyaziya bari batuye mu gihugu cya Uganda. Mu gihe cy'imyaka 8 Idi Amin yamaze ku butegetsi, bivugwa ko abantu bagera ku ibihumbi magana ane bishwe ku butegetsi bwe. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabibwiye Global India Network mu kiganiro giheruka ati Idi Amin yari umwe mu bari bashyigikiye ubukoloni, yarinjije kandi afite ubwirasi bukabije. Nyuma y'irikwa rya Idi Amin, Perezida wahozeho Milton Obote yagarutse ku butegetsi abinyujije mu matora rusange, ariko Museveni yanze kwemera ko Obote ayobora, avuga ko ayo matora yibwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe yatangije intambara mu buryo bweruye. Hashize imyaka igera kuri 5 umutwe we w'inyeshyamba National Resistance Movement NRM ufata ubutegetsi, maze Museveni aba umuyobozi w'igihugu atyo mu gihugu cya Uganda. Ubukungu bwa Uganda kandi bwatangiye kwiyongera buhoro buhoro. Hanyuma mu myaka 10 yakurikiyeho igihugu kigira umusaruro w'ubukungu uzamuka hejuru ya 6% buri mwaka. Umubare w'abana bajya mu mashuri kandi abanza wikubye kabiri, naho ubwandu bwa sida buragabanuka bitewe n'ubukangurambaga bwatangijwe na Museveni ubwe. Museveni icyo gihe yari inshuti ikomeye cyane ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, ariko umubano ugenda uzamo agatotsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ubwo Uganda n'u Rwanda binjiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba zarwanaga kugira ngo ziri ku butegetsi bwariho. Muri iki gihe kandi abanyapolitike bakurikiranira hafi ibera muri Uganda batangiye kwinubira ko perezida agenda ahotera abatavuga rumwe nawe ndetse akaba mu mwanya wo gutanga ibitekerezo bihabanye n'ibye. Ikindi bamunengaga nuko ashaje, ariko akaba akomeje kugundira ubutegetsi muri Uganda. Museveni ubwe yari yaravuze ko mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu ko ikibazo cya Afurika muri rusange n'icya Uganda by'umwihariko si abaturage ahubwo n'abayobozi bashaka kumara igihe kinini cyane ku butegetsi. Ariko muri 2005 ibyo yizeraga byarahindutse. Itegeko nshinga ryarahinduwe rikurwamo umubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe kumara ku butegetsi. Muri 2017 nabwo imyaka ntarengwa ku mukandida uyamamariza kuba perezida yakuweho. Iki gikorwa cyakurikiwe n'imirwano y'akaduruvayo mu nzu y'inteko, aho abadepite barwanaga bakanaterana intebe bapfa kutumvikana kuri ingingo mu gihugu cya Uganda. Perezida Museveni nawe kandi yakunze gushinjwa kugabanya ubwigenge bw'inzego z'ingenzi z'igihugu, by'umwihariko ubutabera bwa Uganda bwagiye buregwa ko bushyirwamo abacamanza b'uturere bakwitwa cadre juge bazwiho kuba rero hafi ya leta ndetse no kuyikorera. Iyo abacamanza kandi bafashe imyanzuro itari ku ruhande rwa leta, rimwe na rimwe bahita kandi bajya mu makimbirane n'ubutegetsi buriho. Urugero mu Ukuboza 2025 inzego z'umutekano zitwaje intwaro zateye urukiko rukuru rwa Kampala, zongera kandi gufata abagize itsinda ryashinjwaga kurwanya igihugu, nyamara bari bamaze kugirwa abere ku byaha by'ubugambanyi. Itangazamakuru naryo ryagiye kandi rigerwaho n'igitutu. Nubwo ku isura ya Uganda kandi ifite itangazamakuru ririmo imbuga n'amaradiyo menshi cyane akora, inshuro nyinshi cyane ibitangazamakuru byaratewe, abanyamakuru bagahozwa ku nkeke, bamwe bagatabwa muri yombi ndetse bagafungwa. Icyagize uruhare rukomeye cyane mu kuguma ku butegetsi bwa Perezida Museveni no gutesha imbaraga abadashobora kandi kumuhangarira mu matora. Iyo byabonekaga ko adateganya kandi kuva ku butegetsi, bamwe mu bari inshuti ze batangiye kandi kumuvamo, ariko icyo gihe inzego z'umutekano zahise zitangira kandi kugenda zibakurikirana. Urugero ni Dr. Kizza Besigye wo mu ishyaka Forum for Democratic Change, wari umuganga wa Museveni, yahatanye nawe bwa mbere muri 2001. Kuva ubwo kandi yakunze gufatwa no gushinjwa ibyaha kenshi. Muri 2004 yaburiwe irengero i Nairobi, aza kuboneka hashize iminsi 4
mu rukiko rwa gisirikare rwa Uganda muri 2024. Kugeza ubu aracyafunze aregwa ubugambanyi ariko we akaba abihakana. Umuhanzi wahindutse umunyapolitike Bobi Wine niwe muri iyi minsi wahanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni cyane, aho nawe ikomeje kandi kuvuga ko ahohoterwa n'ubutegetsi. Uyu muyobozi kandi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi afite imyaka 43, akaba amaze kubaka izina rikurura cyane urubyiruko, yagiye afatwa agafungwa ndetse ashinjwa ibyaha birimo no guhirika ubutegetsi, nyuma akaba umwere. Muri 2021 polisi yarashe imyotsi iryana mu maso ndetse inakwiza imishwaro abari bamushyigikiye, ivuga ko bishe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 abuza amakoraniro manini. Muri iki gihe cyo kwiyamamaza, inzego z'umutekano zakoresheje imbunda n'amazi y'amasasu mu gusenya inama z'amahoro ndetse zinatwara kandi abanyamuryango b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu modoka zitagira ibimenyetso nk'uko raporo ya ONU ibivuga. Mu buryo buteye ubwoba, Museveni kandi yabwiye abaturage ko umusirikare umwe agendana amasasu 120, ariko nanone yategetse polisi kudakubita abafana bo mu mashyaka atavuga rumwe nawe, ahubwo bagakoresha imyotsi iryana mu maso. Abashyigikiye Museveni berekana ko igihugu gitekanye mu myaka myinshi yamaze ku butegetsi, ari cyo kimenyetso cy'intsinzi ye. Emmanuel Marab Dombo, umuvugizi wa NRM, mu kiganiro ajyana na BBC yavuze ko abantu barenga 1,700,000 bimukiye muri Uganda bahunga amakimbirane mu bihugu byabo. Yagize ati imyaka 40 ishize kandi twari mu bihugu byoherezaga impunzi nyinshi cyane mu bihugu bidukikije, Uganda niyo yakira impunzi nyinshi cyane muri Afurika. Guverinoma ya Museveni kandi imaze iminsi ishyira imbaraga mu ishoramari rituruka hanze, yagirana amasezerano n'ibihugu birimo Ubushinwa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Avuga ko ashaka ko Uganda igera ku rwego rw'igihugu cyinjiza amafaranga ahagije bitarenze muri 2040. Museveni yibona ubwe nk'umuyobozi w'icyerekezo ufite intego n'ubushake bwo guteza imbere urubyiruko. Bobi Wine ufite imyaka igera hafi muri 1/2 cya Perezida Museveni akomeje kugira ubushake bwo kotsa igitutu Museveni, ariko kandi nawe yagiye agaragaza ko akiri indahangarwa kandi akomeye. Muri 2020 mu rwego rwo gushishikariza abantu gukora imyitozo mu gihe cyaguma mu rugo, yafotowe akora siporo atera imigeri hejuru press up, kandi abyongera kenshi cyane uwo mwaka, harimo n'igihe kandi yabikoreye imbere y'abanyeshuri basangiraga ibyishimo kugira ngo yereke imbaga ndetse ko nubwo akuze ariko agifite imbaraga. Yagiye anavuga ku buzima bwe kenshi, avuga ko mu mpera z'umwaka ushize maze imyaka 40 ati ndi kumwe namwe, hari igihe kandi mwumvise ko najyanywe mu bitaro uretse igihe nafashwe na coronavirus iminsi 21. Mu gihe Museveni akomeza gusaza, abamurenga kandi bavuga ko igihugu akigize isambu y'umuryango we. Bavuga ko umugore we Janet ari minisitiri w'uburezi, umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba akaba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda PDF, kandi umwuzukuru we aheruka kwinjira mu gisirikare muri Nyakanga. Ibintu biboneka nk'ibikomeje kandi kongera imbaraga ububasha bw'umuryango wa Perezida Museveni. NRM nta byinshi yavuze ku bijyanye n'uko izagenzura isimburanwa rya Museveni, ariko ibihuha byinshi bivuga ko General Muhoozi Kainerugaba w'imyaka 51 ari we ushobora kumusimbura ku butegetsi. Nibiramuka bibaye rero, bishobora gushyira mu kaga umurage wa Museveni wo kugarura umutekano. General Muhoozi Kainerugaba azwiho kudahwema gutungurana ndetse no gutera urujijo cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo we usa n'ufite amaraso ya gisore yigeze kandi gutangaza kuri X, yahoze ari Twitter, avuga ko aseka ko ashobora kugaba ibitero muri Kenya, arakaza Ethiopia, ashyigikira Misiri mu makimbirane hagati y'ibihugu byombi, ndetse yemera ko yabikije mu nzu ye yo munsi, ni ukuvuga basement, umurinzi wa Bobi Wine. Gusa kugeza ubu nyuma y'imyaka hafi 40 ku butegetsi, Museveni yizeye ko azabona intsinzi ya 7. Ubwo yagezaga ku banya-Uganda ijambo risoza umwaka wa 2025 ribinjiza mu 2026, yagize ati Uganda ifite umutekano, nimugende mutore NRM, ati ntishobora kandi guhagarikwa. Magambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Bwa mbere ibyo Bikira Mariya yavuze ku gihugu cy'u Rwanda byatangiye gusohora nyuma y'imyaka 44. Mukamazima Nathalie uri mu bakobwa 3 bemejwe na Kiliziya Gatolika ko babonekewe na Bikira Mariya i Kibeho, yatangaje ko yabonekewe inshuro nyinshi zitagira mubare, ari wenyine mu buriri n'ahandi, ariko izibarika akaba ari 30 mu myaka 8 yamaze abonekerwa. Yabigarutseho ubwo yizizaga imyaka 44 ishize abonekewe bwa mbere na Bikira Mariya i Kibeho. Abonekerwa ya mbere yabaye ku itariki ya 12 Mutarama mwaka wa 1982 nk'uko yagiye abitangaza. Kwizihiza imyaka 44 ishize Mukamazima Nathalie abonekeye bwa mbere byaranzwe n'amasengesho yarimo n'igitambo cya misa cyaturiwe muri chapelle ya Bikira Mariya i Kibeho, cyayobowe n'umwepiskopi wa diocese ya Gatolika ya Gikongoro ari kumwe na Musenyeri Kizito Bahuje Imihigo wayoboye diocese ya Kibungo, ubu akaba ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse n'abandi bapadiri abihaye Imana n'abarayiki benshi bo mu bihugu bitandukanye.
Mukamazimaka Nathalie kuri ubu ufite imyaka 62 yatangiye kubonekerwa yiga mu wa kane w'amashuri yisumbuye, abonekerwa akurikiye Murekatete Alphonsine wabonekewe tariki 28 Ugushyingo umwaka w'1981, hari haciye umwaka umwe. Nyuma hakurikiraho uwitwa Mukangango Marie Claire wabonekewe tariki ya 2 Werurwe umwaka w'1982. Bose biganaga mu ishuri ry'Ikibeho ryaje kwitwa ishuri ryisumbuye rya nyina wa Jambo rya Kibeho, yigagamo abakobwa 150 muri iyo myaka. Alphonsine na Nathalie nibo bemewe na Kiliziya nk'ababonekewe bakiri mu buzima ku isi, kuko Mukangango Marie Claire we yaje kwicanwa n'umugabo we muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mukamazimaka Nathalie abwira itangazamakuru ko Bikira Mariya yagiye amwiyereka kenshi, haba ari wenyine mu buriri, ari kumwe n'abanyeshuri bagenzi be ku manywa y'ihangu cyangwa se nijoro, ndetse no mu ruhame rw'abantu benshi. Ati kuva ku itariki ya 12 Mutarama mwaka w'1981 kugeza tariki ya 3 Ukuboza mwaka w'1983, Bikira Mariya yambonekeye inshuro zitabarika, kuko yanyiyeretse ndi mu banyeshuri nyiga. Yanyeretse kenshi jyenyine mu buriri ndetse no hanze ku mugaragaro inshuro 30 turi kumwe n'abandi bantu mu ruhame. Ati baje kumva ubutumwa bwe. Igihe cyose kandi ngo babonekerwaga na Bikira Mariya yazaga atari mu isura y'umwirabura cyangwa se umuzungu, ahubwo ngo yazaga mu isura y'ubwiza budasanzwe, ni ukuvuga buhebuje. Babonaga ari umukobwa uri mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 20 na 30, wambaye ikanzu y'umweru kugera ku birenge, ndetse witeye igishura cy'ubururu kuva ku mutwe kugera ku birenge. Yabonekeraga aturutse iburengerazuba, ahagaze mu kirere muri metero 4. Muri aya mabonekerwa Mukamazimaka Nathalie na bagenzi be beretswe intambara yashushanyaga Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse banabwiwe iherezo ry'ubuzima bwabo. Uwabwiwe kuba umubikira yabaye we Murekatete Alphonsine, ubu aba mu Butaliyani. Mukamazimaka yabwiwe ko atazashaka azaguma Ikibeho agakomeza gusengera isi. Ibyo nibyo rero akora, kandi ngo ntazava Ikibeho hafi yaho yabonekewe atabibwiwe na Bikira Mariya. Mukamazimaka kandi yakomeje avuga ko we na bagenzi be bagiye bahabwa ubutumwa bwinshi cyane burimo kwihatira gusenga nta buryarya, kugira urukundo nyarwo, ndetse no gukunda Imana. Nyuma y'imyaka 44 Bikira Mariya kandi atanze ubutumwa ku batuye isi, Mukamazimaka yasabye abayituye bose gukomeza kandi kumva ubutumwa bagenewe, kuko niba bukurikiza aribwo isi izakira. Ati turasabwa rero kuba indabo nziza nk'uko Bikira Mariya yakunze kandi kubitubwira, aho indabo nziza zishushanya abantu beza bafite urukundo kandi rw'ukuri, mu gihe indabo ati zirabye zishushanya abantu b'abagome, aho abantu kandi basabwa guhinduka bagakurikira icyiza. Yakomeje avuga ko ubutumwa bwa Bikira Mariya ari ubw'ibihe byose kandi udasaza, kandi abona bwarageze ku ntego, ati butapfuye ubusa. Ibyo mu mboni ze abona binagaragarira kandi mu iterambere rya Kibeho, aho yabaye ahantu heza h'amakiriro.